Là où est le coco? Gloire à Dieu. Nous célébrons l'Éternel ce matin parce que Jésus a reçu le pouvoir sur le péché. Il a reçu le pouvoir sur la mort. Il nous a délivrés. Pour cela, nous voulons le chanter ce matin. Amen.
In Psalm 150 it says, praise the Lord, praise God in his sanctuary, praise him. Mikafui le yepe ganyenyeme, mikafui le nuiko owota, mikafui le yepe ganyenyeta, mikafui bakple sankuo, eye mikafui bakple kasankuo, mikafui bakple sanku vovo. Nusia nusi me gbɔgbɔ le la ne kafu Yehowa eya nyɔntɔ bena miakpɔ gome le dzodoƒo mɔ nyakaka gã ya me wɔ ɖeka gbakplem ne mia akafu Mawu gbakple dukɔwo.
Mina ne mia achle Biblia do tabla voni. Do tabla voni. Eye miekpo de hafi mienye bena melito yona pukula eye menye domenyonyo viade afimato wonami o elabena wo dojo eye wo xomi kata de egbo le tijaja kple vuvonuti ke esi Paul fona ke wuwle popu hede jo melam da do tso wo me le dzoxɔxɔ la ŋuti eye wolé ɖe yeƒe asi eye wolé ɖe yeƒe asinu ke esi afimatɔwo kpɔ lã la xatsa ɖe yeƒe asinu la wogblɔ na wo nɔ bena ɖikeke aɖeke mele me o bena ame sia nye hlɔ̃dola eye esi wòkpɔ ɖeɖe tso ƒume hã la Mawu ƒe hlɔ̃biabia meɖe mɔ be wòanɔ agbe o gake eya ʋuʋu lã la ɖe dzo la me eye nu vevi aɖeke mewɔe o ke woawo le mɔ kpɔm nɛ bena ate alo adze anyi aku enumake eye esi wolala ʋu eye wokpɔ bena naneke mewɔe o la wotrɔ woƒe tamesusu hegblɔ bena Mawu aɖe ye eye le afi ma nutome la anyigba aɖe li si nye ƒukpo la ƒe amegã si ŋkɔ nye Publio la tɔ eya xɔ mi nyuie hewɔ amedzro na mi ŋkeke etɔ̃ sɔŋ eye wòva me bena Publio fofo mlɔ anyi le ŋdza lém eye wòle sisim ɖe eye wòle sisi ɖem eye Paul yi ɖe egbɔ eye wòdo gbe ɖa hetsɔ yeƒe asi da ɖe edzi eye wòyɔ dɔe azɔ esi esia va me la ame mamlɛ siwo le dɔ lém le ƒukpoa dzi la hã va egbɔ eye wòyɔ dɔ wo ame siwo hã bu mi geɖe ŋutɔ eye esi míele dzodzo ge la wotsɔ nu siwo le mía hiãm la na mi eye ɣletri etɔ̃ megbe la míeɖo Alexandrio ʋu aɖe si nɔ afi ma le vuvɔŋɔli me eye eƒe dzesi ye nye venɔviwo eye míeho eye esi míedze ɖe Sirakusa la míenɔ afi ma ŋkeke etɔ̃ eye tso afi ma míegblɔ mɔ heva Regio eye ŋkeke ɖeka megbe la dziehe yapo eye le ŋkeke evelia dzi la míeva Puteoli afi si míekpɔ nɔviwo le eye míeɖe kuku na mi eye woɖe kuku na mi bena míanɔ yewo gbɔ ŋkeke adre eye ale míeva Roma eye esi nɔvi siwo le afi ma se mía ŋkɔ la wova kpe mi le keke Apiforo kple Tretarben ke esi Paul kpɔ wo la eda kpe na Mawu eye wòlé dzi ɖe ƒo eye esi míeva Roma la aʋafia la tsɔ gatɔwo de aʋafia gã la si ke woɖe mɔ na Paul bena wòanɔ etɔwo gbɔ kple asrafo siwo dzɔ enu eye le ŋkeke etɔ̃ megbe la eva me bena Paul yɔ ame siwo nye amegãwo le Yudatɔwo dome ƒoƒu eye esi wova ƒoƒu la egblɔ na wo bena nɔvinye ŋutsuwo nye la nyemewɔ naɖeke ɖe dukɔ la alo ɖe mía fofowo ƒe kɔnu wɔwɔwo ŋuti hafi wodo gatɔm tso Yerusalem hede Romatɔwo si o eye woawo la esi wodrɔ ʋɔnu la wodi bena yewoaɖe asi le nunye elabena womekpɔ naɖeke si dze ku le nunye o ke esi Yudatɔwo le nya gblɔm ɖe ŋutinye la ele nam ko bena matsɔ nye nya la ade Kaisaro si me menye bena ɖe nya ɖe le asinye be matsɔ atso nye dukɔ la nu o le nya sia ta meyɔ mi vɛ bena makpɔ mi eye meƒo nu kpli mi elabena Israel ƒe mɔkpɔkpɔ ta woblam kple kɔsɔkɔsɔ sia ɖo eye woawo gblɔ nɛ bena míawo la míexɔ agbalẽawo tso Yuda
tso Judea le nuti o eye nɔviwo dometo aɖeke hã meva gblɔ nyavɔ alo ƒonu le nuti o le afi sia o ke míele didim bena míase nu si susɔ ne nu si susum ne le la atso nu o míese Mawu ƒe nya na ayi ɖe gbedodoɖa me nu ka ye ne xɔ le nukekle ya me o nu ka ye aƒetɔ atsɔ na wo le nukekle ya me o. Amen. Azɔ nyase ɖaseɖiɖi ɖo ɖaseɖiɖi ɖaseɖiɖi ɖeka hã ko. Nyase Lydia elawe ike aƒetɔ akasi ŋuti nyase yeƒe ɖaseɖiɖi nɔvi nyɔnu aƒetɔ akasi ŋuti le dzodoƒo mɔnyakaka me eye míase yeƒe ɖaseɖiɖi. Kafukafu na Mawu. Medi be mada akpe na aƒetɔ elabena dzisikea me se ne xoxoxo eye menye bena eyi eva mía gbɔa megblɔ be aƒetɔ wɔ naɖe na nye tsã kpɔ nye nublanui eye aƒetɔ akpɔ nye nublanui nam kaka si mieva teƒea. Ebe ye da akpe na papa etɔ nye papa kumui da akpe na ebe Togo pastor katã sa ye me zɔna zɔli kafi va teƒe o vɔa to mɔ ƒe amenuveve mea eyi enyo. Amen. Amen. Attends.
Gloire à Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Dia matem aglona mi bena be tepe aike du dopo monya kaka le me vamlea nye le kachacha me kle dipo hihia godo Afrika dukwa kata Asia America abloti pe juo kata o le kachacha me kle dipo cho tepeya lome togo amen ye maou apostolo nyagblondila maou nyakakala pastor docteur maou siamine ta flatte michole n'a pas fodi eye mana pastor docteur W William Kumui nava pastor wezon kafu na maou mebe wakafu maou mebe amesia mene globe alléluia maou yirao maou de edokufiao yepe nusen yepe lolon yepa menuveve nusio kata ne hia egbe nuti kokwe pe kosidaya eye maou pe yaira adidedi le agbesi agbemele Yesu pe nkome mina mi adokpeda fofo mi da pe na egbe eye mi yira onko maou gan ka nyesi anenyo nous sento kan leto enenye eye nous la sio ne wona nous sianu me dogbeda bena na dedoku ofia amesiame le tepea amesiame le titipe le afisi afi le Yesu pen comme nye le dogbeda bena egbea wo nya pe de defiant ne na kekeli amesiame eyebe mi dogbeda be enu yo kata le namia nenye miato egbe le na yira amesiame le tepea egbe ame yo kata le kihia me godo eye wo le deka wo me gbakple mi le subosubo ya me yirawo nyenye be ne wevo eye mi awo yepe nu metoto akpena apeto evame le Yesu pen comme mi to pedale nya bobo anu anyifa egbea nye le kpo pupu vevie amefe Matteo pe agbaleta blave de ke le Matteo pe agbaleta blave de ke Mark li to pupu woliati eye esi wo va Yerusalem la dubli bola kata posi blobena ameka nye esia eye esi wo va Yerusalem pe juamea menyi be ye pe zigbato e ma wo yijuma mo ezona Yerusalem vaina eye ekasi amegede nti le Yerusalem eyodo amegede le Yerusalem eye ena de popo amegede le Yerusalem eye fifi kakavana ema amegedo omenyo eye ole biasebe amekenye sia mega nasa na wo moya na o Yesu no gbakple ye penu son lo peton som eye Philippo globenari cho fofo la fiami eye wo glo na be Philippo
Oh, le noigny plein de ma voix me Jésus moi. A même okata ike no Yesu Christo ntia o me Jésus blibo. Va o Jésus sigbe de l'année, o Jésus sigbe apeto ene, o Jésus abe apeto, o Jésus abe doyola, ameke dename, ameke tunakame. Eye le peton pe nou la o gale bia sebe ameke enye siao. Eye ena epujagbo o jeme meke nutuka yo ameke enye siao. Esi wo John ezon puji obe meke enye siao. Amesia meke Jesi Yesu tan anye ne wo kpotono nyaya biamsi wo Jesi tutu ya voa omenya no kata cho enti o Jesi voa omo woye penu sia penu metoto eye wo le biase le peton pe sonson gbakle apeto amegbe o le biase be ameke enye sion apostolo Paulo eva tros novi Saul yike kokbogadi le Damasco a etomo nyakpokplofo eye o pleva apostolo gba le Jerusalem eye edona yina gbakplo eye eglobena ebe enye ebe o jimle eyi si autogbe nu metoto pe wowo eye gbakple kpedo jinu pe nya edo pe apetoa pesi jejeji eye apetoa cha ponne esi wozu apostolo a ebe bena ma Jesi eye egbe mejire ma degbe fena o bena le kokbogazi ne kpodede ne nye ma wuvi eye ne yina de ma wufia dupe la me eye ne dota jipo yina ne Jesi Yesu abe dela ene ne Jesi abe apeto ene voanya bia se de kpoto le me o me ka enye sia afisi afi ke ne le hihia me enya bia se ma le wonu yiti bena me ka enye sia pipi wi de kelia le pipi wi de kelia me eye amehala donti be yenye Yesu nyaglodila ameyo gede kachacha me gbakpli ameyo Jesi bedeko ameyo ogede yepe kachacha me le dedefia yike o toto jipova me o oglobena enye Yesu nyaglodila wope nu gommesesia me deto wo globe Nazareth ple Galilea pe nyaglodila o ove Israel katan pe nyaglodila e hihia godo pe nyaglodila e jijime o katan pe nyaglodila e yenye nyaglodila yike fofola doda e o globe me to nye nyade ye pe nume amadolia o mesenu gome deto sokude Yesu nti o eata mejibe na lenkude enyayanti mekenye ameo Yesu nyaglodila Yesu nunola gaplefia maunya yentomadokui le tepetome enugbato si jeje Yesu Kristo ike to fofo la gbo evelia yenye be na ho Yesu Kristo ike nye efia ike klona menchi eye etonlia na dufia gbakple Yesu Kristo eye na zon le khoseme nyaglodila nunola gan gbakple fiavi
eye abe nyaglodila enea eva eye wode mawu pe susu sofia hihia godo abe nyaglodila enea eva be wako gbedoxɔ nti yepe gbedoxɔ wo nutila wo agbe miawe nye mawu pe gbedoxɔ eye mienye gbɔgbɔkɔkɔ pe gbedoxɔ eye Yesu va be yaklɔ ŋuti Yesu va be yatrɔ ŋutilama eva bena yagbugbɔ awɔ yeye Yesu Kristo nunɔlagã yike kɔna me ŋuti ye nye fia yike aɖu fia ye nye ŋutifafa fia nusewo katã tɔ nyagblɔɖiwo katã ƒe aƒetɔ yike va be wòaɖu fia eye miawo miaɖu fia gbakpli fiaɖuɖu kple Yesu Kristo efia la ye miazɔ le xɔse me mina miakpɔ enu gbãtɔ na dzesi Kristo yike nye nyagblɔɖila tso fofo la gbɔ amewo le biabiam be meke nya me ya o meka tutu nya me ya le ʋuŋku na nuku agbãtɔwo meke nye ame ya eye wòlia tedzi nɔ dzi o tedzi nɔ yike amegbetɔ aɖeke menɔ anyi ɖe dzi kpɔ ebe wone va yi tsɔe va na yi meka tutu nya me ya o eye woyi ntedzi nɔ atu ge la wobia be meka nuka wɔm nye lo meka dɔ mi o ebe aƒetɔ la hiɛ yo dasi le ŋuti meke nya me ya kpatse ale gbegbe o ye wòle ɖu fia le agbe me eye eɖo enana kuxiwo katã ɖo ŋuti eye meka tutu nya me ya o eye wogblɔ bena ame sia nye nyagblɔɖila Yesu menye be nyagblɔɖilawo dometɔ ɖeka lo vɔ be enye nyagblɔɖila egɔme ɖe Mose ƒe agbalẽ 1:8 kpikpiwi 1:8 Mose ƒe agbalẽ 8 kpikpiwi 1:8 Yehowa wo mawu le nyagblɔɖila ɖe dege na mi tso nɔviwo dome abe nye ene ame sia miaɖo toe. Menye be nyagblɔɖila ɖeɖe dza koe alo wabe Nazaret ƒe nyagblɔɖila ko alo Israel ƒe nyagblɔɖila ko enye nyagblɔɖila tso fofo la gbɔ na xixia katã na dzidzimewo katã mina miakpɔ dɔwɔwɔwo tatɔ kpikpi blavevɔve le dɔwɔwɔwo tatɔ kpikpi blavevɔvelia yes Mose gblɔ enu yi mie xlẽ fifi la ye ŋutiwo gale nu ƒom le teƒe ya ebe Mose gblɔ na fofoawo bena aƒetɔ mia Mawu la ana be nyagblɔɖila ɖe na tsitre na mi abe nye ene tso mia nɔviwo dome eya la miaɖo toe abe nye ene abe ale yi ke wòkplɔ aboyomewo katã dogo tso Egyptea ale yi ke wòkplɔ wo wotso ƒu dzia ta ɖo dzinu ma ŋuti ye wonyrɔna mi le tsi me bena woaɖe fia mi be ale yi ke koe Mose kplɔ wo wotso ƒu dzi la nenema ke miatsa mi gena ɖe toa me eye mi ma kuti si ma mo eye míeɖena Mawu ƒe ŋutikɔkɔe fiana egblɔ be miaɖo toe
eyala miadoto ele nuwo kata me ema Yesu Kristo nyagbondila e menyibe Nazareth tɔɖeɖe koyo menyibe Yerusalem tɔɖeɖe koyo voadukɔwo kata pe nyagbondila dzitsime kata pe nyagbondila Yesu Kristo aponu na mi le nuwo kata me aponu na mi sɔku ɖo dedekpɔkpɔ ŋuti aponu na mi sɔku ɖo dzɔdzɔnyenye ŋuti aponu na mi sɔku ɖo kaka sɔ yi ɖe ŋuti kɔkɔe me Kristo tɔnyenya pe agbea pe gɔmedzedze kaka sɔ yi ɖe yeƒe nuwua nya le Yesu Kristo si eye agblɔwo katã na o. Nyɔnu yi ke le vudoa toa egblɔ bena ɖi mienye bena Mesia gbɔna eye ne va la agblɔ nyawo katã afia nuwo katã mi. Eye Yesu gblɔ be nye nya ame yi ƒe nya gblɔm nele fofo la edɔm ɖaa eye mele ɖefia xixia enu yiwo katã woxia bena woayi dziƒoa mele gblɔm na wo. Ebe miaɖo to le nu siwo katã woagblɔ na mi la mi. Kpɔ kpukpui blavevɔ etɔ̃lia ke ava me bena luʋɔ sia luʋɔ si maɖo to nyagbɔɖila ma o la woɖona to aʋatso nyagbɔɖilawo woɖona to dzuame ƒe nyagbɔɖilawo woɖona to wo de ƒe nyagbɔɖilawo woɖona to anyigba dzi nyagbɔɖila yiwo ŋutɔ ɖo ɖokui nyagbɔɖila woɖona to nyagbɔɖila yiwo tso subɔsubɔ vovovo me voa egblɔ be ame sia ame le teƒe sia teƒe le xixia me le anyigba ya dzi luʋɔ sia luʋɔ si ma ɖo to nyagbɔɖila ma o la woatsrɔ̃e kem tso dukɔ la dome meka tutue nya me o ye nye nyagbɔɖila nyagbɔɖila yi ke tso fofo la gbɔ nyagbɔɖila yi ke agblɔ nu yiwo katã akpe ɖe mía ŋuti míatso le anyigba dzi ayi dziƒoa agblɔe na mi nya kae le nyagbɔɖila si o nyagbɔɖila ɖe edɔ kae nye ƒe dɔ nyagbɔɖila ɖe edɔ kae wowɔ ele vevie ŋutɔ Hosea tawo Hosea tawive kpukpu witɔ̃lia Yehowa kplɔ Israel tso Egypte to nyagbɔɖila dzi to nyagbɔɖila dzie nyagbɔɖila ƒe dɔ nyagbɔɖila ƒe nya nyagbɔɖila ƒe dɔ yi ke wowɔ gbã ne le do go kpakple nyagbɔɖila yi ke Mawu dɔ ɖa ɖe ela kplɔ adogo tso Egypte akplɔ adogo tso wò nu vɔ̃ me akplɔ adogo tso wò fukpekpewo me akplɔ adogo tso kluvi nyenye me Israelviwo ɖe wonye kluvi ƒe geɖewo eye ƒe alɔfawo wonye kluviwo eye nyagbɔɖila Mose va ɖo gbɔ ekplɔ wo dogo tso kluvi nyenye me eye ezɔ gbakple wo le gbea dzi Mawu ƒe ametakpɔkpɔ nɔ wo dzi Pharaoh matem atsrɔ̃ wo o edɔma ye nyagbɔɖila Mose wɔ eye gbedzi ƒe nuvevi wɔ ame aɖeke mawɔ wo o elabena Mose nyagblɔɖila
ekpawota ometron wa penko le agbagbo pe anyigbati o kakavana egbegbe Abraham pe mawu Isaac pe mawu Jacob pe mawu ekpotolo takpom Kristo yenye enya mamleto ke tso mawu gbo vanami Kristo yenye nyagbondila mamleto tso mawu gbo vanami eye to Yesu Kristo nyagbondila ja mie dona tso mia pe nuvon me Yesu kplɔna mi tso miaƒe Babilonia gbɔgbɔ me tɔ me. Eye to yeƒe dɔ yi ke wowɔ avulele ƒe dɔ yi ke wowɔ le Kavaria mie dogo le Egypte eye mie dze Yesu yome. To nyagbɔdila dia aƒetɔ kplɔ wo dogo tso Egypte. Mienya ne le kpɔ ɖeɖevoa Yesu Kristo nyagbɔdila ƒe dɔ me nɔna te ɖe afi ma o. Ne menye nenema o anye ɖe dɔléle atsrɔ̃ mi. Va Yesu Kristo nyagbɔdila to fofo la gbɔ ato yeƒe kabie me miekpɔ dɔyɔyɔ. Satan agba kple gbɔgbɔ vɔ o ame kpɔ bena yewoa gba mi. Va Yesu Kristo ame yi ke si eku ƒe ŋusẽ lia Yesu ɖu etsi. Elabena Yesu ya ku amiɔ mi le agbelo. To nyagbɔdila dzia mie dogo tso nu vɔ me mie dogo le xixia me. To nyagbɔdila dzia mie kpɔ ametakpɔkpɔ. Eye Yesu le agbele mia me. Bena enu yiwo atsaka mia Yesu Kristo atsɔ yeƒe ŋutifafa ade mia me. Le ɖeɖekpɔkpɔ megbe ne mietsi mia ɖokui sia anye ne mie kaka anye ne mie trɔ anyo ne gbegble tsumi anye ne mie ku tsi ŋgbedonyigba ƒe mɔdzi voa to nyagbɔdila dia ekpɔna mia ta to nyagbɔdila dia ne kplɔ dogoa akpɔta o akpɔtɔ anɔ ta wo kpɔm ɖaa. Nkeke yi ɖe nkeke dzi aƒetɔ akpɔtɔ anɔ ta wo kpɔmee. Tete kpɔ yiwo la nɔva aƒetɔ akpɔta wo le me. Ne Satana va ƒo ʋɔtru na wa aƒetɔ agblɔ be megatsi dzi o makpe gbakpli fifia. Yesu awɔ aʋagba kple edan sia dan alo gbɔgbɔ vɔ yiwo katã wɔ aʋa ɖe ŋutua Yesu awɔ woƒe nya na wo. To nyagbɔdila dzi Yesu ye nye nyagbɔdila menye be Nazaret tɔ ɖeɖe ko ye wolo menye Yerusalem ƒe nyagbɔdila ɖeɖe ko ye wolo menye be Israel ƒe nyagbɔdila ɖeɖe ko ye wolo menye be na gba ɖe gbe ƒe ŋkeke ƒe nyagbɔdila ɖeɖe ko ye o. Tso dzidzime yi ɖe dzidzime mea ɣeawo katã yia Yesu ma gble o ɖi o Yesu ma da asi le ŋuti o. Mateo ta gbã kpukpui blaeve ɖekelia le Mateo ƒe agbalẽ ta gbã kpukpui blaeve ɖekelia adi ŋutsuvi eye nayɔ yeƒe ŋkɔ be Yesu elabena eya la ɖe yeƒe dukɔ la tso woƒe nu vɔ̃wo me. Nu vɔ̃ matsrɔ̃ wo agbe o.
elabena Kristo de la Kristo miape apeto ike do dogo tso nu vɔ mea ebena de wɔn nkuo ne nɔ dzinye makpe ɖe ŋuti kaka se ɖe kika me ƒe nu ebe ye trɔ gbɔna eye Yesu gbɔna eye miɔ mi le lalam o Yesu gaka me na va hã nu ka te Yesu ame kpɔ va o le tawoe elabe edzi be ya de o ebe de mele no be na tsro o mele be na yi de dzomavɔ me o Yesu le lala o ye ŋuti me kpɔ va ɖo Petro pe agbale velia tato Petro pe agbale velia tato kpukpui asiekelia menye de apeto la le wɔwɔm blewu le yeƒe nugbedodo dzi wɔwɔ me abe ale si ame aɖewo bu ne ble wɔwɔ la ene o hafi egbɔ dzidi blewu na mi esi melɔ̃ bena ame aɖeke na tsrɔ̃ o ke bom bena amewo katã na trɔ va dzimetɔtrɔ gbɔ la ŋuti eku le ta o eye ne mekpɔkpɔ ɖeɖe o ɖe lava eye matsɔnɔ ewo le he ɖe megbe ewo le he yeƒe lɔlɔ ɖe megbe ewo le he yeƒe nublanukpɔkpɔ yeƒe dzidzia ewo le hem ɖe megbe elabena Yesu ya le dzi be nakpɔ ɖeɖe eye nakplɔe ɖo ayi ɖe yeƒe fiaɖuƒe la me gbã na dzesi Yesu Kristo nyagbɔɖila yi ke tso fofo la gbɔ le dziwo me na dzesi Yesu Kristo yi ke va be ya ɖe ame tso nu vɔ me na dzesi Yesu Kristo nyagbɔɖila yi ke tso fofo la gbɔ ame yi ke nusẽ le si be wòakpɔ ta o le nu vɔ ŋuti na dzesi Yesu Kristo nyagbɔɖila ma yi ke atem akpe ɖe ŋuti o akpɔ tɔ kakasa na eƒe vavagbe ɖoƒe velia na xɔ Yesu Kristo nunɔlagã yi ke kɔna me ŋuti esime Yesu yi ɖe gbedoxɔ la me eye wokɔ gbedoxɔ la ŋuti ewɔ esia sɔ ɖe yeƒe dɔdeasi abe nunɔlagã ene sɔfia ene mina miakpɔ Mose ƒe agbale etɔ̃lia tawi ade kpukpui blatɔ̃ elabena gbe ma gbe wole avu na mi bena woakɔ mia nu nunɔla akɔ mia nu azɔ nu vɔ katã kɔ le mia nu subɔsubɔ teƒe yiwo katã wodze be woakɔ wo ŋutia ema enye gota ƒe xɔtutu eye Mawu menɔna gbedoxɔ yi ke wosɔ asi tue me o ne ekɔ gbedoxɔ asi ƒe xɔtutu ƒe gbedoxɔ ŋutia gbedoxɔ bubu aɖe li ke Mawu nɔna eme ebe miawoe nye Mawu ƒe gbedoxɔ ebe manɔ mia me eye mazɔ le mia dome eye ne ekɔ gbedoxɔ yi ke nye xɔtutu asitɔ yi ke manɔ anyi ɖe mavɔmavɔ me ekɔ eŋutia gbedoxɔ yi ke anɔ anyi ɖe mavɔmavɔ yi ke nye wo ŋutilã yi ke nye wo ŋutɔ
eye Yesu gblɔ bena kpɔla mele tsitre le ʋɔtrɔ nu mele ƒom ne ame aɖe se nye gbe eye woʋui la mage ɖe mele gbɔ. Ebe ame yi ke xɔ dzinye se eye woxɔm la nye kple fofonye la miava wɔ nɔƒe le gbɔ. Paul gblɔ bena alo mienye bena gbedoxɔ gbɔgbɔ ƒe gbedoxɔ ye mienye eye mi menye mia ŋutɔ mia ɖokui tɔ oa. Mawu ƒe gbedoxɔ, Kristo ƒe gbedoxɔ, gbɔgbɔ ƒe gbedoxɔ yi ke anɔ anyi tso mavɔ me ɖe mavɔ me. Gbedoxɔ yi ke anɔ anyi tso mavɔme ɖe mavɔme ele vevie sɔ wu gota ƒe gbedoxɔ elabena Yesu gblɔ bena miekpɔa ekpe aɖeke mele kpe aɖeke ti ge o. Ekɔ gota ƒe gbedoxɔa ŋuti eye wòtsɔ le fia o abe dzesi ene bena ne mekɔ gota ƒe gbedoxɔ ŋutia makɔ wo yi ke nye gbedoxɔ velia makɔ ŋuti o. Elabena gbe ma gbe wole avum wale avum na mi bena woakɔ mia nu azɔ nu vɔ̃ katã kɔ le mia nu le Yehowa ŋkume kpikpi blatɔ̃-vɔ-tɔ̃ le kpikpi blatɔ̃-vɔ-tɔ̃lia me. Eye wòaɖe nu vɔ̃ ɖa le kɔkɔeƒewo katã ƒe kɔkɔeƒe la. Mawu ƒe agbadɔ la kple vɔsamekpui la nu eye wòalé avu na nunɔlawo kple dukɔ la ƒe ha blibo la eye wòalé avu. Eye gɔhã na pastɔwo, na Mawu ƒe amewo, nunɔlawo, na ame sia ame alé avu na wo dukɔ blibo la katã. Na xɔ Yesu abe efia yi ke kɔna gbedoxɔ la ŋuti nunɔla yi ke kɔna gbedoxɔ la ŋuti mi do dzesia esime wole ge ɖe gbedoxɔa mea nudzrala mawo katã enyawo dogo. Menye kuxi yi ke le míaƒe agbe me ma míele subɔ Mawu míedona gbe ɖa na Mawu ne míele do gbe ɖa eye míaƒe nukuwo. Eye esime ye mianɔ gbe dom ɖa miese susuwo gena ɖe mia me eye hoowɔwɔ ɖo ɖina yi ke wɔna bena mi mete nɔna mia ɖokui mo eye Yesu vana va nyana wo dona goe. Eye esime amewo le kpakpawo kple ahɔnɔwo dzram le gbedoxɔa me enye nu yi ke ele sia nu bena woawɔe elabena ame yiwo atso teƒe vovovowo ava wɔ vɔsa la womaɖo woƒe lãwo tso teƒe vovovowo ma ava vɔ ega ye wola sɔ va ne wova ɖoa woaƒle lã le teƒe ma eye woawɔ vɔsa enye nu yi ke enyo vɔ la nu ɖewo le míaƒe agbe me enye nu yi ke hiã na mi.
enu zigede enu doli yikenye nu vevi yemi ona emi va tro zu enu yike mejo eye Kristo va eye ewonunana bena watem akomianti bena miatem anu agbe to enu yo nye nu vevi enu yike oje bena miatem anu agbe gbakli enu yo samu ono enu iwom onoa odola tsomo pe ape aso wo gbetoto da pe ape eye gbetoto da pe jujo anotu anoyide ma ugbova otu so wo nububu ne le ko Yesu Kristo le agbomea nado le agbome yike anye enu yike nye jena vo na va tro azunu yike mejena o eya awebe wo gbedo ko amaga jena gbedodo ra o eye gbedodo ra magatem a eji ke me chaka le eji ke podia wo gbedodo ra magatem a deji o apeto Yesu Kristo globe miape gbedo khoa edola nye gbedodo ra petepe afi ke gbedodo ra ano mawu ano ji demle eye mo khende ke manu anyi o ela bena edola chovo samekui kokoe ikenye jiwa me enume Yesu va wo eye abe miape nunola gan enea eklo na mianti gbesi agbe ekona mianti gbesi agbe alebena wo gbedo konyenye pe taro jinwa jipo na jesi jipo na dasireji kronika pe agbale velia ta blavevo asieke kronika pe agbale velia ta blavevo asieke kwikwi atonlia eye gblonawo bena mi lewivio mi dotom mi ko miadokinu eye mi ko Yehowa miafofo pe mawu pe ape lanu eye mi denu mako oda le kokwepela Israel pe gbodokwa e male te peton hohonu eye kokwepela eye kokwepela tanli miape agbe miape nutila te peton elesi miape nutila miape lupo bakple gbogbo eyike le je le gota yike nye hohonu ale imie denangle ale ke mie wonanu eye miape ji eli yenye ame ememeto yike nye kokwepe yike nye mawunuso katato ape fiazikpi le miape agbeme ne mie zon le moji ina mie kpona nu gede nenye be anotere afima dede kola ke kukhede kemeli o eye ne mie zon ina mie sena nu gede ne anye anotere afima dede ko akukhede kemeli o ema enye hohonu eyi kenye gotato mele be mia demona nu yo mie kpona enu yo mie sena bena ne gede mia mene wa ide mia pe luhomo ne etia me kpo gede toka moa kuhia de kemela fimo ne tojihua eletia dia kuhide kemela fimo vo anenyi be hua engo
ye ne eʋuaŋɔ eye tsi ke le ʋua godo le ge ɖe ʋua mea afi ma ye kuxi va ɖo. Eye engine ke le tɔdziʋua me ne be tsi va yi ɖo egbɔ ko afi ma nuwo katã gblẽ le. Ne esime lewiviwo la va la woayi ɖe kaka titina kɔkɔeƒea eye woakɔ eŋuti ema ye nye míaƒe nunɔla gã ƒe dɔdeasi bena wòage ɖe teƒe sia teƒe le míaƒe agbe me eye wòakɔ mía ŋuti kpɔ kpukpui atɔ̃lia le kpukpui atɔ̃lia me. Eye wo ƒoƒu wo nɔviwo eye esi wokɔ wo ɖokuiwo ŋuti vɔ. Ne mekpɔ kɔkɔenyenye wa matem ayi ame bubu aɖe gbɔ agblɔ ne bena ele bena woakɔ ŋuti o mema mexɔ asi o mewɔ dɔ o. Eye Mawu ƒe gbɔgbɔ ma le nya ɖe te o. Eye anye nu gbɔlo nu dzodzro yi ke ma tse ku ɖeke o. Ne Yesu mekɔ ŋuti o, Yesu mele tsi na o, eye ne tsɔ nya yina bena mina wakɔ mia ɖokui ŋuti, mina wakɔ mia ŋuti anɔ abe nya gbɔlo eti wokɔ ɖe kpakpa ebe dzime ne, ele bena wo ŋutɔ gbɔ wakɔ ŋuti o, eye nya aɖo asixɔxɔ, wokɔ wo ŋutɔ ɖokuiwo ŋuti gbɔ, eye emegbe wova le fia la ƒe esedede nu to aƒetɔ la ƒe nya nu bena wakɔ Mawu ƒe aƒe la ŋuti le Yehowa ƒe nya la nu, wakɔ gbedoxɔ la ŋuti le aƒetɔ la ƒe nya nu kpɔm le teƒe ya. Ne ɖe Yesu le abe Farisitɔwo Zadukitɔwo ene ɖe anye ne makpɔ ŋusẽ gɔ hã bena yeakɔ gbedoxɔa ŋuti o, elabena Yesu ya to vovo. Mawu vi, Mawu ƒe tenuvi kɔkɔe la, Mawu ƒe tenuvi yi ke ŋuti wokɔ, eye Mawu ƒe tenuvi yi ke le blibo. Esia ye ne tɔtete bena wòawɔ nu yi ke wòwɔ. Eye wòsɔ subɔsubɔdɔ ya de mía si me. Ne wò ŋutɔ le nya me ƒoɖi la mate ma le si na ame bubu. Ne le nye nu vɔ la matem akpe ɖe nu vɔ la bubu ŋuti be wòado go le nu vɔ mo. Ne wò ŋutɔ ne ƒoɖi ne le ɖi me matem akpe ɖe ame yi ke le ɖi me ŋuti bena ye ŋuti ne kɔ o. Kpukpui adelia. To carry it out.
Wo titre Lewivio le lambo de asi eye nuno lao o chlebua o gede maupe apiame. Es Bedoho kantie mi le nu pom le ndio. Wo bedoho Bedoho kantie nako wonto wo bedoho Bedoho kae mawu le tsola nyigbaji so le jipo yenye wo bedoho xotutu yo kata ike la nyigbaji amija jolo gbo esimekpe adi ye kpokplojo avame eye esime kpokplojo ava ye mila jola gbedoko exɔtutu yawa mi ma sɔ adzo idzipo elabena nɔƒe geɖewo le fofonye ƒe me eye exɔtutu yi ke le dzipoa wonya kpɔkpɔsɔwu anyigbadzitɔ eye gbedoko yi ke wole be miakɔ ŋutia ye nye miaƒe ŋutilã bena miate ŋu ayi ɖe dzipo Korintotɔ ƒe agbalẽ gbãtɔ tatɔ̃ kpukpuwi adelia Korintotɔ ƒe agbalẽ gbãtɔ tatɔ̃ kpukpuwi adelia elabena alo mienye wa de mienye bena mawu xɔ mienye eye mawu ƒe gbɔgbɔ la nɔa miame oa alo menye bena mawu xɔ ye nenye wa afi yi ke mawu nɔna afi si ye mawu nɔna afi yi ke mawu elena ŋku ɖe nu yiwo katã wɔna le gbedoxɔ ma me kristotɔ geɖewo egbea omega nye ne bena ɖe mawu le yiwo me o eye woƒona nuƒo anɔ nya gblɔm enyagbɔgblɔ yiwo medze bena woagblɔ ne ɖewo nye be mawu le yiwo gbɔ se nya yiwo gblɔm yiwo lea ame geɖewo egbea omega nya bena ɖe mawu ƒe amegbɔnɔnɔ nɔna kristotɔ gbɔ o eye wodena nugble yakatɔe eye wodena nugble tso nu ƒoɖiwo ŋuti ne ɖewo nye bena mawu le yiwo me eye mawu le kpɔ susu yiwo le yiwo me la anye ne womade nugble mɔ o anye ne womakasi nu ƒoɖiwo ŋuti o wotɔ gblɔna bena eyi ke hameviwo meve nye o koa esi pastor menye o ta esi míaƒe nukplɔla menye o ta yewo nɔna gbe alia wonɔnɛ bubue eye mege ɖe woƒe susu me kpɔ bena afi sia afi yi ke wole la mawu yi ke nɔna gbedoxɔa mea ele afi ma womenye kpɔ o mehiã be menye alo nyemenye o pastor ya mehiã be nanye alo menye elabena meye kɔna miaƒe ŋutilã ŋuti o pastor be ya ye nye o ye menye o meɖi ɖeke o elabena meye dza kɔ gbedoxɔa sɔ yi dziƒo o ne ye ganye ta ɖe wo ŋutɔa ele nɔ bena se gɔme bena wo ŋutilã enye gbɔgbɔkɔkɔ ƒe gbedoxɔ ele dzi bena gbedoxɔ ya eŋuti ne kɔ ne wòanɔ kɔkɔe ɖe eye esime mawudɔla aku kpea la mí katã míava do go le afi ma le dziƒo ɖe mienye bena
Mau khomienye eye mau pe gbogbola nu amiame oa. Poku kuyandrelia. Ne amiade gble mau khola mau agble e amaha. Ela bena mau khola le kokoe eye esia miao mienye. Nunola ga vado eye ewo avunlele pe doa le Calvary pe atiso ganti eye nuyo kata jebe wa wola ewe bena wa chomya pe tape nouveau so kemi eye wa nami fofole egbe pe nkeke yame eye wa komyanti hena choyike gbona bena wo gbedoko wa no kokoe na apetoa e ko gbedoko lanti e kpo gbedoko ata bena wa no kokoe eye mya no jojo de na apetoa petotrova eye esi wo nana yo katafo esi meye de kpakpa gbakple kokko nyenye penu tetea otu enami eye esi me Kristo ku le Calvary pe atiso gantivo eye ele defiant o eme kokoto bena ye vagbo bena de yakonu ti o yakowo gbodo kwanti ne esi ne nyanu se okatavo amade gale agbele dipopo me amade gale agbele nouveau me la de wa chonya de mawunti a ebe awu ela benane amade gble mawu kola mawu agble yamaha Ezekiel pe agbale tabla tonvo ade kukui atonlia ebe mahleti jajede miaji eye mianchi ako maklo mianchi cho miape dipopo katame miape legbo katame edo Yesu Kristo Yesu va wa funlele pedoa edo Yesu Kristo bena wa va klo mianchi wa ko mianchi bena wa de mako nyenye de sia de dale mianchi bena wa wo mi kokwe bena wa wo mi jaje bena wa wo mi blibo eye be wa wo be miavo cho dipopo de pepe me le mia pe susu me le mia pe nuona de sia de me pipi blavevo adelia manaji ye mi amen amen jikohwa epodi alegbegbe eye matem award ka gbakple mawo ejikohwa evodi podi eye menye be mawo ajibe ya ajredo yolo vo adeda eye wa naji ye o ebe ma de gbogbo ye miame ma de pedila le miape dome eye mana la kusi jimi eye kpukpu blave vendredi amen ma de nye gbogbo miame ame adolia esi o mese na mau pe gbogbo pe amegbonono ogun be menglo be mau puede munye nyiso afo amenglo be emegbe eya
yanti o gbɔbena de ma tsɔ nye gbɔgbɔ ade me o eye ne gbɔgbɔ ava ebe ne mawu ƒe gbɔgbɔ la va la aɖo ŋku nu yiwo katã me gblɔ na mi la dzi na mi mawu ƒe gbɔgbɔa ye ɖo na ŋku nuwo dzi na mi megaɖe mɔ na susuma na ɖu dzi le me o susuma la ƒo ɖi o mawu ƒe gbɔgbɔ ye la nɔ gblɔ na o mawu ƒe gbɔgbɔ ye la nɔ gblɔ na be la de megati nu ma yome nu ma dim ne la megati yome la ƒo ɖi o gbɔgbɔ ye la nɔ gblɔ na o mawu ƒe gbɔgbɔ ye la nɔ gblɔ na o bena de susuma yi ke va ta o me megaɖe afɔ aɖeke o elabena aƒo ɖi o esime wokɔ mía ŋuti vɔa ana mi dzi yeye eye emegbea asɔ gbɔgbɔ yeye ade mía me eye gbɔgbɔ la ye la fia mi mɔ bena emɔa nye si mi zɔ edzi eye matsɔ nye gbɔgbɔ ade mía me eye mana bena miazɔ ɖe nye ɖoɖo kple nye sewo nu eye mialé wo me ɖe asi ahawɔwo dzi Efesotɔwo tatɔ kpikpi blavevɔ atɔ̃lia ebe Kristo lɔ hame la eye wòtsɔ ye ŋutɔ ɖokui xe na ɖe ta kpikpi blavevɔ adelia egblɔ na mi bena be ne yeakɔ enu esime wòklɔ eŋuti to tsilele me le nya la me megbe la Yesu Kristo nunɔlaga Yesu nyagblɔɖila ele gblɔ Mawu ƒe susu na mi nunɔlaga yi ke klɔ na míaƒe dzi ŋuti be ne yeakɔ enu esime wòklɔ eŋuti to tsilele me le nya la me megbe la kpikpi blavevɔ adrelia gblɔ bena be ne ye ŋutɔ natsɔe aɖo tsitre na eɖokui wòanye ŋuti kɔkɔe hã me si ŋuti ɖiƒoƒo aɖeke mele alo ayilele aɖeke mele o nu ke nye ayilele o nu ke nye ayilele o esime nele tsi eye míekpɔna míaƒe ŋkume le ahuhɔ mea míagba kple míaƒe ŋutinuwo teƒewoa nakpɔ be ŋutilã la wɔ nyasui eye ema enye atsitsi ƒe dzesi va ne le va Yesu Kristo gbɔa ela tsɔe ke o ela alé avu le ta o eye Yesu akɔ ŋuti o eye ale tsi na o ame xoxoa ƒe agbenɔnɔ ame xoxoa ƒe dzesiwa Yesu aɖe ɖa le me o be ne yeakɔ enu esime wòklɔ eŋuti to tsilele me be wòanɔ kɔkɔe mokaka manɔ eŋuti enugba yenye Yesu nyagblɔɖila evelia yenye nunɔlagã eye etɔ̃lia yenye efia la enutɔ̃lia azɔ fiaɖuɖu kple Yesu Kristo fia la esime míazɔ to xɔse me enuma ye Yesu va be yeawɔ le míaƒe agbe me le Mateo ƒe agbalẽ ta blavevɔ ɖeke kpikpi enelia ke nu sia va me bena woawu nya si wogblɔ ɖi to nyagblɔɖila dzi la nu bena kpɔkpikpi atɔ̃lia migblɔ na Zion nyɔnuvi la bena kpɔ ɖa wò fia la gbɔna gbɔ o kpɔ ɖa wò fia la gbɔna gbɔ o eye wòdo tedzi
kple dɔlawo wonɔ ɣli dom be Hosanna. Ema mewo tsɔ woƒe avɔwo ɖo le anyigba bena fia Israel ƒe fia zɔ edzi. Wonye deʋayawo sɔ ɖo mɔa dzi eye wogblɔ be Yesu zɔ edzi eye wònye dzidzɔ le du blibo la me. O magblẽ na wa. Wo dometɔ gbogbotɔ yi ke woɖe woƒe avɔ sɔ ɖo le anyigba be Yesu kple tedzia ne zɔ edzia. Ye wo dome geɖe wodo ɣli gblɔ be Hosanna na David vi la yi ke gbɔna le Aƒetɔ la ƒe ŋkɔ me. Kɔsida ɖeka megbea wotɔ ɣli dzi bena mi klẽ ɖe ati ŋuti. Wo dometɔ gbogbotɔ gblɔ na Pilato bena fia ɖeke mele mia si le Israel o negbe Kaisar o. Ame aɖe atem ado ɣli gbe ɖeka pɛ ko. Ame ɖe kpekpe atem ado ɣli aleluya alo Hosanna ŋkeke ɖeka pɛ ko. Ame ɖe kpekpe atem atsɔ yeƒe avɔ aɖo le anyigba ŋkeke ɖeka pɛ ko. Enu yi la va dzɔ ŋkeke ɖeka megbe, kɔsida ɖeka megbe, dzinu ɖeka megbe, eƒe geɖewo megbe ɖe. Eme la va ɖe fia mi nutsi nya ŋutɔŋutɔ yi ke míava gblɔ le mavɔmavɔ me. Wo dome ame geɖewo do ɣli bena efia gbɔna. Enye nya yi ke wo gblɔ gbakple nu eye wònye nyagblɔɖia yi ke wotsɔ trɔ gblɔ mege ɖe woƒe dzi me vɔ ele be woayi woava ɖu fia gbakpli. Ame yiwo xɔe abe woƒe fia ene, ame yiwo da asi ɖe Yesu ƒe fianyenye dzi eye wo bɔbɔ woƒe agbe na Yesu Kristo. Eye Yesu nye woƒe agbe ƒe aƒetɔ sɔ yi mavɔmavɔ mea. Ame mawo aɖu fia gbakple fiawo dzi fia la, aƒetɔ dzi aƒetɔ la. Leke sia la va mo. Timoteo ƒe agbalẽ velia ta ve kpukpui ɖekelia. Timoteo ƒe agbalẽ velia ta ve kpukpui wuiɖekelia. Nyateƒe nya wònye. Ne mieku kpakpli la, mianɔ agbe hã kpakpli. Ne mieɖe mɔ bena elã ƒe dzɔdzɔme ma ne ku le mia me abe aleke Kristo ku le atisoga ŋuti enea, miatsã mi la nɔ agbe kpakpli. Le gbedoxɔ ɖe kpekpe me ɖe, Yohanes nana anyi eye Yuda nanɔ anyi tsã. Le gbedoxɔ sia gbedoxɔ mea, Yohanes li nanɔe eye Yuda tsã nɔnɛ. Ne Yohanes kple Yuda ole du le gbedoxɔ ɖeka mea, Jean ya nana anyi kpo, Yohanes nana anyi kpo meƒona nu po, va Yuda ye wɔna gidzigidzi le wo gbedoxɔ me ɖe. Yohanes li eye Yuda li. Susu yi ke le mia me, Yohanes ƒe bɔbɔenyenye yeƒe tufafa ele bena miaɖe fia. Vɔ ne le ɖe mɔ na Yuda yi ke le gbedoxɔ ma ke me.
eye ne me demona ma wupe nusem bena ne wu Yuda ma le agbo mewa Yuda ma la va du Yohanes ti eye Yohanes ya enye amekpo amefatu eye etufafa ma do la kpo le me kafilo va esi le demona Yuda jo va le dufia Yuda pe jojo me yo la no kpo le nti o ne janta sesiade ole de gajame le meo eye ne jibe ya wu janta ma matem avai mekpo awu gajao ne le huya janta avuvu na tu gaja eye janta ele gajame manenu wadwo meganen dudu ela no wuliji bena minanti manu minanu madu voa na zikpipo ele gajame po enu ike wonto matem aso yi awiwa do wa me pletiko wa me awi nenyi be Yuda pe jojo me ma le me o ma demona Yohanes bena wa de mau pe domenyonyo fia le agbome o ele no be na demo bena Yuda ma ikele me wa ne ku me gado to Yuda ma ikele me o me gado to elima agbe pe jojo me ma ikele me o pe lia me gado to megalen kude jantama pe rido do megale to denti o esi meye manyi Yuda ma ikele mewa aku eye ne kure na tem adem Yesu Kristo pe tufafa ye pe jojo me sofia eye miatem agrobe Kristo pe jojo me a ele jele me o esi anye nyate penya bena nemi eku pakpli la ne enu akpasa gato mo ikele agbome wo ku gbakle Kristo jojo me penu gota penu ne nu mo ku gbakle Kristo a ema me kafie nyatem anu agbe gbakli eye nenepe agbono noare esime yi yola no ji ma ye wa no tetem le agbome hatu nunu pe dima nutila me gbono no ma nutila pe dowo wo tona eyi yo va no anyi nom le mia pe agbeme menye bena menye be wonyi jantama edunu kaka vati ne me so de kele mena jantama e mele ndudu na me ola akule do kwisi eyi ma me kokafie na tem anu agbegba kple Yesu na tem anu agbe na Yesu Kristo le pipi velia me pipi velia ne mie kukutri la mia dufia gbakli ne mie doji jidodo kayo ne ame ade eyo na cigarette epegede
yepe nutila cigarette yoyo emma yepe nutila eye woya ne doe be taba magano yepe agbemu jesido do la ze ye gomenyi be amema do la tedale tabagbo agbenono wa nutila wa taba me siga yoyo me vana me ma heda le siga gbo a nu yepe nutila akpefu yepe nutila aseveve vana le gbobe siga mega kpo nseda gbenyeji o fukpepe a eyi ipe ade ko e wa nu anyi vana le doji nele doji ene gbabe fifia nye dufia nye kponu sen siga mega kponu sen de jinyo eye nele so nutila oda sina petesi eye petesi nunu mao alepekpe enye nu ma menao ale gbegbe nutila ola gbobe a ne nududu ya meliwa matema doji voa anu anyi petesi manu anyi matema anu anyi nenemo voa ne ibe le va tro do ebe petesi amega kpo mo le tinyo nutila la bli be na tro here petesi venam eye le ntila pe apawo ma me bena ya tro repetesi ava na pefu le nti na eyi ya deko va doji Whatever suffering I go through, and I don't go to hell, and I get to heaven. vanele gbona do ki obena re eya nye jipo pe so ma fo penya me dola doji eye nele ten doji dujia evo ne nouveau pe zokade la sio That he is the person of the running with boyfriend, girlfriend, man friend, woman friend. yenye ahiavi nutu ala ahiavi nyonu When you have gone on with him, with her, for a long time. ne ogba kpli mie nodu etepe jiji eye azon evado Kristo gbo To act as the prophet from the Father unto eye ne jibena Yesu ne deson abenya gbodi la ike chofofo la gbo ene la gbome as the priest, as it was foretold. eye ne jibena Yesu Kristo ne wodo abenu no la gan ike kona menchi ene le pe agbeme eye apeto ale gbobe na ne le lobe manye to la eye ama ganye to ahiavi ama ganye to I'm going to stay here. But when you're ready, forsake that man, that woman, and Christ alone will be the Lord of your life and the interest of your life. Then come. eye nele jibena ahiavia nenye etoa Yesu la gbobe ya emanu anyu Yesu bena de yemanye asitu alo ya dodi kagbakura memo voa ne ibe ne be Yesu akoe eye ne gbendale ahiavi nutu ahiavi nyonu magboa yepenu ahia ole yade na pepefu na yade voa mio miechia fia dudu gbakure Yesu Kristo eya nchi ele no be na doji mie wo chachia be na mia nu agbegbakure apeto ala nyigba ya ji eye le chipo ha we na du fia gbakure Yesu mebe wo na du fia gbakure Yesu vo ele no be na gbendale adikato monchi eye na gbo be Yesu de ka pe ko ya du fia le agbenyeji
Yesu me bobo de kunye de teo. Yesu me cha agbenye nao. Eye enu yo kata me galagbo me wo pe fu pepe ana doji atoe eye na kpote pele jipo nya de fia tablave nya de fia tablave pipi adeliam ya irato ple kokoto enye amesi kpo gome le titre titi gbato lame amesi aoji ku evelia me kponu si adeke do o ke wonye mawu kple Kristo pe nunɔlawo eye woaɖu fia kpli ƒe akpe ɖeka lele fiaɖu ge ga kple Kristo mebe na ɖu fia kple Yesu gbɔ amen mase la eye ne le dzi be ya ɖu fia kple Yesua na le yeƒe nya vevie kple dziwo enya yi tso fofo yi ke le dziƒoa gbɔ egblɔ be dziƒo kple anyigba nu ava yi gake nye nyawo nu mele yi ge akpɔ o eye wowɔ yɔyɔnɔ bena na tsɔ yeƒe nya awɔ nu gbãtɔ le agbo me eye ye nye nunɔla gã yi ke klɔ na míaƒe gbedoxɔ ŋuti na gblɔ na aƒetɔ egbe bena ɖe aƒetɔ kɔ nu tinye aƒetɔ le tsi nam aƒetɔ klɔ menye aƒetɔ le tsi nam kɔ nye gbedoxɔ ŋuti eye na wɔ tiatia le tame bena na dze Kristo yome. Eye Yuda pe susuma Yuda pe ɣlima yi ke wodo na tutu na wo bena ne va wɔna nu gbegblẽ na gblɔ be egbea me da asi le Yuda pe dzɔdzɔme ma ŋuti megakpe fu le nu makɔmakɔ ŋuti o meganɔ fu kpem elabena ne tsɔ ɖokuiwo de asi na ŋutilã ƒe agbenɔnɔ o meganɔ fu kpem elabena ne le tame sem gbe be yema se nu o ame aɖewo ɖe wole fu ɖo kpem egbea elabena wogbe to nu seseye ye wole kpe fu wole se veve le woƒe tonu maseta nye ma kpe fu le anyigba ya dzi agayi ɖe zomavɔ me o nenyi be fu aɖe li makpea makpe fu le dzɔdzɔ nye ta makpe fu le kɔkɔ nye ta makpe fu le Kristo ta makpe fu le nu yi ke Kristo kpe fu ta makpe fu le nu ma ta eye metsɔ ɖokuinye blibo na aƒetɔ Yesu eye adikatɔ aɖeke mado adikagba kple Kristo le agbenye me o Yesu ye nye nye nyagblɔɖila Yesu ye nye nye nunɔlagã Yesu ye nye fiawo dzi fia aƒetɔ dzi aƒetɔ eye aƒetɔ la ŋutɔ yi ke kɔ gbedoxɔ ma ŋutia akɔ wo gbedoxɔ ŋuti egbea eye yeƒe kekle yeƒe ŋuti kɔkɔe age ɖe agbo me titre azɔ eye nado gbe ɖa ŋutɔŋutɔ na aƒetɔa gbɔna aƒetɔa bena nyagblɔɖila Yesu va ƒo nu na nye dzi nye le dzi bena nunɔlagã ne va klɔ míaƒe gbedoxɔ ŋuti nye le dzi bena fia la ne va kplɔ mi sɔ yi ɖe teƒe ma yi ke míaɖu fia le kpakpli tso mavɔ me ɖe mavɔ me ke nu nado gbe ɖa na aƒetɔa gbedoɖaƒe yi enye si
Amesia me doit que nous azon. Que nous. Mai. Enye eyi gade nye se ma upenya. Elebe mia khonya glodila. Mia do Jesi, mia Jesi nya glodila. Yesu mia pe nya glodila. Be wa demi dogo cho nouveau me. Be wa demi do cho nouveau me. Wa demi do cho Égypte. Donc bera na petoi. Donc bera. Elle be nyagbondila na do togo le nui menelia. A do togo le me. E wa pro aide afi mawu jibe nano. Na do cho nouveau me. Donc bera na petoi. Ho nyagbondila. Yesu nyagbondila huela bome. Hu nouveau homme. E na gbon logbo. Megagbona be nouveau me le ya eme o. Nyagbondila va. Be wa demi. Le miape akpenono vodi ome. Miape anyi nono vodi o akpenono vodi ome. Donc bera na petoi. Novi donc bera. Que nous. Eye na buoji. Yesu nyagbondila. Yide Yesu gbo. Pe Yesu. Pe Yesu. Cha agbo na Yesu. Yesu le de ofifi. Yesu ado ofifi. Amesia mene dogbera. Mesia mene kenu a dogbera. Novi ye dogbera. Dogbera. Ye nye nunolagan. Nya nunolagan. Nunolagan. Ike kona gbodo kwanti. Ike wana no kata ye le gbedo khola me. Gbedo khoma. Ye nye woti. Gbedo khoma ye nye wonto wotutu. Do gbera. Bena peto ane tro gbedo khoma. Apeto ane ko gbedo khoma nti. Ne ko enti. Eye wa de di popo kata da le gbedo khowame. Ne de nu podi nu nyonu de siade mako de siade da. Ne de di popo de pepe da. Ne de nu von kata da. Ne de viviti sia viviti da le diome mawu ne de da. Donc beda bena mawu ne ko wo jinti. Yesu yenye nunolaga. Yenye nunolaga. Yike kona. Cho wo jina Yesu. Da sile jiwanti na Yesu. Bena Yesu ne ko enti na o. Ne ko wo lubonti. Ne ko wo gbobonti. Ne zugbedoko yeye yike me apeto ano. Dogbera. Elebe wa kontio. Nunola gavana kona gbedo kwantie. Elebe wa kontio. Kokwenyenye ike nesiame lasi ola mereke makpo apetwa o. Apetwa chibe nanye etokum. Nanye amekokwe na. Nanye nutu nyonu kokwe na apetwa. Nanye detugui dekade kokwe na.
na nye soha ike le kokoere ike ntioko ike letina blibo bena na futiti u detifu huhu de diare kama gana pamo dipo pade kama gana pamo afato kakadola togo mako nyenye dola jo adawo wa dola jo domeju dola jo dogbera demona Yesu nunola ga ne wa leti na lendia mahleti jatede miaji yepe wa eja unde pepe aklonu ti olendia eye nezu ameyeye atema vame ele woge atema we ele womvo dogbera mase o apeto letina mjuro o apeto komtinye juro o apeto klamenye Yesu nyenu nolaga letinam na klamenye letinam le gota magana bale ne le tene elebe na sogbe na fiarupela wa jira odo na dipo gbedoko ike aidipo are ewe nye gbedoko ma ike aidipo apetoa le gbedoko tutum ele gbedoko tum dari na le dipo ele no bo ya na no kokore na no jajede le tepe ya bena na tema gede me le dipo dipo po ma idipo mako nyenye ma idipo kokwe nyenye kwe ema na me lasiwa mayo jaje nyenye kwe dogbera lendia dogbera le kapopo ya me Yesu yenye fia elebe na sokle Yesu elebe na jeyome elebe na nu agbe na Yesu yenye fia odi fia elebe la nyigbaji afia na nu agbe kple Yesu adikato areke manuel ami adeke ma do adika kple Yesu la gbomo Yesu de ka peko Yesu de ka hoko wo tiatia be ya nu agbe na Yesu la nyigbaji afia eye na nu agbe gbapli le dipo to agbe nono na Yesu la nyigbaji afia alia na tem anu agbe gbapli le dipo yenye fia odi fia
tsɔ ɖokuiwo gbe ɖe si me blibo tsɔ agbewo sa vɔ na Yesu wo ŋutɔ ɖokuiwo ƒe lɔlɔnu ya la ɖe ya ɖe aga wo ŋutɔ wo nugbededewo aɖewo ɖe aga nu agbe kple fia la ƒe susuwo nu agbe kple fia la ƒe nya dze fia la ƒe sededewo yome na zɔ ɖe wo dzi eye ate ŋu akplɔ le anyigba dzi afi eye na ɖu fia gbakpli na va ɖu fia gbakpli na ɖu fia le agbe me afi ya gbakpli eye na ɖu fia gbakpli le dziƒo do gbe ɖa nu sia nu yi ke ate ŋu axe mɔnɔ bena manu agbe na Yesua de nu ma ƒu gbe de ƒu gbe enu ya xe mɔnɔ be ma subɔ Yesua de ƒu gbe efia ɖe wo subɔ ne ye ele be na subɔ fia la na wɔ dɔ ne le anyigba ya dzi de Yuda de la gbele me wa de Yuda de la gbele me wa tso nyamele ŋdi ya be Yuda ma yi ma ga ne nuɖuɖu ko dɔla wie la ku me ga ne nuɖuɖu ko me ga ne tsi wa no ko me ga ne nu wa ɖu o gble Yuda ma dɔ ne wi wa ku ela ku le ɖokui si Yohanes yi ke le mewa ɖe nyia bom Yohanes ƒe dɔmenyonyo Yohanes ƒe tsufafa Yohanes ƒe anyinɔnɔ kpoo enumere ɖe anyi Kristo ƒe di Kristo ƒe tsufafa Kristo ƒe lɔlɔnu Kristo ƒe lɔlɔ Kristo ƒe dɔmenyonyo enumawo ɖo la nome o agbemawo ɖo la dze le me o Kristo ƒe bɔbɔnyenye ɖo la dze le me o azɔ Yuda ƒe adawɔwɔa de da ɖe Yuda ƒe hohohoa ma de da ɖe megade nugble tso ŋuti azɔ o Yuda ƒe ayegbenɔnɔ ma de da ɖe meganɔ kpɔkpɔm o kpɔ Yesu dzi kpɔ Yesu ƒe nyonyo do gbe ɖa na Aƒetɔa de bubu fia la ŋuti de bubu Aƒetɔ la ŋuti tsɔ ɖokuiwo wɔ Mawu subɔla eye na subɔe eye na wɔ nu yiwo katã wo bia tso asi o na ɖo to yeƒe nya na dzi Kristo ƒe agbe le me o Kristo ƒe agbe do gbe ɖa na Aƒetɔa do gbe ɖa na Aƒetɔa me be do gbe ɖa na Aƒetɔa ate ma va me ele bɔbɔe mieva fia le ŋdia be Mawu ne trɔ miaƒe nɔnɔme efia le wɔ dɔ le ŋuti lo efia le trɔ wo nɔnɔme ne le agbe le fiasa mea efia awɔ dɔ le agbe wo ŋuti atrɔ agbe do gbe ɖa na Aƒetɔa
eye fia pe dome nyonyo na du ye pe ne no me magano abale ne le tsane o magano abale ne le tsane o ameyeye nutu yeye nyonu yeye saha yeye o saha dola yeye o ametiti yeye o meyo sagbe na fiarupela ameyo dirado na fiarupela no pe gede o le fofo yen pe me de me la na me gbre na mi nyela me na be ma dirate pe do dinami eye na me ye me dirate pe do dinami fora maga trova eye machomi eye afisi ke nyela melela mia mi anu afima ele be na ya afima ele me va ge kuye de ne sogbe a me be le sogbe a jirado ki odo na na yi de ape me ma wu jirado na le jipo na ya ape ma me sogbe mie sogbe le Yesu peut comme mie dogbe dale le Yesu peut comme mie dogbe dale meka nya mea Yesu nya gblodila Yesu nunolaga Yesu fiala amen maunu seo katato miede akpeno lendi ape nyalata egbea ne di fiami ne di de go fiami amenye Yesu nyaglodila nunolaga Yesu fiala eye mie do gberandia bena de fiayo kata ike de fude gonamia nenye nu ike ahe trotro va mia dometo de sia de pe agbe me tso gbe adi le Yesu pe nkome nyagbodila edemi do tso mia pe nu vodi ome edemi do le mia pe nu vome edemi do le kike ame pe vewe sese ome edemi do tso kike ame pe kluvi nyenye me kike ame pe nu vome eye mie kpo vovo azo mie kpo dede mie kpo katutu azo mie nye mauvio apeto khomia pe apeja da otro le Yesu pe comme Yesu ne demi doera nya onye si apeto wo abenu no la gaenea nunola ike kona gbedo kwanti mi chomiaro ki o donku ome apeto gede mia pa gbe ome klomia pe jonti komia pe jonti komia pe susonti komia pe nuona onti komia pe lupa onti komia pe jonti wami miazo ameye yo ameyo letina ameyo choko ameyo le kokoe ameyo sagbe na jipo fofo amiade kema gano afia ike esime wo se mo nya ya leke togbivoa ye wa gano ye pe nuvo me ke o
ame aɖeke maganɔ yeƒe divo ɖiɔ me ke o miamawu zã Yesu ƒe ʋua fifi la eye na hlẽ tsi dzadze ma kɔ ɖe amexa ya yi ke le do gbe ɖa ya dzi hlẽ wò tsi dzadze ɖe mía dzi eye na wɔ wò dɔ deto le mía me yi ɖe míaƒe agbea ƒe kɔna sia kɔna me eye na klɔ mi ye mememe le tsi na mi de mememe eye na wɔ be míanye subɔlawo míanye ame yiwo tsɔ ɖokui sa vɔ na o míanye ame yiwo tsɔ ɖokui gbe ɖe asiwo me blibo ame yiwo tsɔ ɖokui dzra na o bena woasubɔ wo fiawo dzi fia wo aƒetɔwo dzi aƒetɔ tso egbea dzia aƒetɔ mi le gblɔ be subɔlawo mienye lo subɔlawo mienye Yesu miasubɔ o miaƒe agbemeŋkekewo katã me ewo abe fiawo dzi fia nea kpe ɖe mia ŋuti bena miakpɔ gome le wò dɔmenyɔnyɔ me miakpɔ gome le wò amenuveve me miakpɔ gome le wò nyonyo me miakpɔ gome le wò etufafa me miakpɔ gome le wò bɔbɔnyenye me miakpɔ gome le wò gãnyenye me miakpɔ gome le wò nusẽ me miakpɔ gome le wò nutete me miakpɔ gome le eme le teƒe sia teƒe yi ke miayi esi me miado le teƒe ya le edu ya ƒe kɔ ɖe sia ɖe mea o be amewo na do dzesi bena míeɖi le toa dzi woado dzesi be míeɖi tso toa dzi ne woado dzesi bena fiavi ŋutsu kple fiavi nyɔnuwo ye mienye bena le du bliboa mea míazɔ abe fiavi nyɔnuwo ene abe fiavi nyɔnu ŋutsuwo ene míanɔ agbe abe fiaviwo ene vɔvɔ manɔ eme vɔvɔ ɖeke manɔ eme gbakple dzideƒo gbakple kalẽ bena míayi eye míatsɔ wò nya sɔ yina ame yiwo medze si o aʋakɔ ya yi ke ne tu ɖo le teƒe ya ŋdia míla kaka ɖe dua katã me le anyigba bliboa dzi eye aƒetɔ na de zɔ agade zɔ ke o aƒetɔ mieda akpe na wo aƒetɔ mieyra o aƒetɔ miesubɔ o aƒetɔ miekafu o akpe na wo elabe le demɔ bena ɖoɖo ya ne va me le Togo lome míaxɔ se be du ya maganɔ abe aleke wole tsã ene o míaƒe denyigba maganɔ abe aleke wole tsã ene o Yesu de ɖokui fia miekpɔe azɔ miazɔ le nu yi miekpɔ la nu eye nuwo maganɔ abe tsã ene o Togo atrɔ Togo mawu yrae Afrika dukɔ mawu yra dukɔ yawo yayratɔ mienye xixia godo mawu yira tso Amerika dukɔ ƒoƒo ablotsi Asia anyigbawo katã ne yra mi aƒetɔ xɔ nutsi kɔkɔe xɔ bubu xɔ nusẽ eye na ɖu fia akpe na aƒetɔ na míabe pastor miedo gbe ɖa bena nusẽ yi ke do le mea bena trɔ ɖo teƒe nɛ gbugbɔ nusẽ yeye de me eye nakpɔe ta le benɛ dzɔ eŋuti na mi lo dzɔ eŋuti na mi Yesu kpɔe ta akpe na aƒetɔ woakafu wo ŋkɔ woado ŋkɔ ɖe dzi bobobo mi do ŋkɔ ɖe dzi bobobo
akpena apeto le Yesu penkotri akwa me mi to gbedare. Amen ike adile kiki agodo me. Amen. Mieux pas. Tous les convertis à ma gauche ici, à la main. Pour le déjeuner avec. Amewo yo kata tro dime le dodo ya me ari. Mia be dusi me le nkogbe la tia gomea o le pe mi. Ma one yira mi lo.